Magazin na prvom. Magazin na prvom. Magazin na prvom. Srbi u Severnoj Makedoniji nisu često pod lupom naše javnosti, kao što su srpske zajednice u Crnoj Gori ili pak u Hrvatskoj. Njihov položaj, rekli bi upućeni, stagnira, iako po ustavu te zemlje imaju status nacionalne manjine i prava koje im po tom osnovu sleduju. Mnogo toga je međutim na papiru, ali ne i u praksi. Bilateralni odnosi dveju država su, kako ocenjuju državnici, na uzlaznoj putanji. Nema otvorenih pitanja. Ovaj posljednji, jedan od najtežih, verski, rešile su crkve. No ono što zabrinjava je to što Srba u Severnoj Makedoniji prema zvaničnoj statistici i posljednjem popisu u toj zemlji nema ni 2%. Asimilacija, koja je trajala veoma dugo, ostavila je dubok trag. Kako sačuvati srpski identitet, srpsku kulturnu baštinu, istorijsko nasleđe koje imamo na tom prostoru, pitali smo istoričara Miloša Stojkovića. Problemi su, ja bih rekao, čak i više vekovni. Imajući u vidu da je ovaj prostor nekada bio centralni deo srpske srednjovekovne države, da je baš u Skoplju rođena i srpska patrijaršija i srpsko carstvo, da je Dušan krunisan, takođe čuveni Dušanov zakonik, i jednostavno uticaj vremena, događanja je došao do toga da je ta kulturna baština dobrim delom ili nestala, ali da je to što je sačuvano zaista jedna velika vrednost i pravi biser srednjevekovne srpske kulturne baštine. Pa mi se više osjećamo kao nedostojni čuvari naših velikih predaka, kao neka vrsta muzejskih eksponata vremena dok je ovaj prostor bio centar srpske države, kulture, umetnosti, crkve. I to što mi pokušavamo, to su, da kažem, male iskre koje još postoje, ali se trudimo da i ta mala iskra ne zgasne. Tako da dok postoji jednog Srbina na ovom prostoru, u ovoj teritoriji, trudit ćemo se i boriti da se i srpski narod i srpska kulturna baština i sećanja na lokalne velikane, naučnike, borce ne zaboravi i da pre svega upoznamo ostatak srpskog naroda da smo tu, da smo baštinici velikih događaja, spomenika, pre svega velikih predaka srpskih. Na kraju krajeva mi slavimo dakle i cara Dušana i srpsko carstvo, evo imali smo i skoro proslavu 100-godišnjice obnove srpske patrijaršije, upravo ono što je obnavljano u 19. 20. veku je u stvari nastalo na ovom prostoru i mi se upravo trudimo da to pokažemo, da smo mi ti odakle je nešto poteklo kroz seobe ka severu i nadamo se dakle da ta vatra i ta iskra našeg opstanka neće biti ugašena. A kakva je sada situacija na terenu posle pomirenja dve crkve? Da li to je bolno pitanje koje ovde trajalo i trajeće, ali da li ima pomaka? Moje lično mišljenje da je to moglo biti i da se na neki drugačiji način reši, ali ipak je pomirenje bolje nego da pomirenja nema. Kakvo god da je, sada kako za koga pomirenje znači. Vremena su takva da je hrišćanstvo na globalnom nivou u opasnosti, pravoslavlje posebno i jednostavno trebamo se dakle držati jedni uz druge, ne samo jedni pored drugih, već da mi kao najbliži sunarodnici i pripadnici jedne vere i jedne crkve zaista, ako smo pravi hrišćani, pružimo uvek jednim drugima bratsku ruku, oprostimo ako je nekome izgrešio i da to jednostavno važi za obe strane. Hrišćansko pomirenje mora biti, pa pre svega pravoslavno, pošto smo mi ipak pravoslavni narod srpski, bez naravno da se, što je čest slučaj, politika meša, jer ipak pitanje crkve treba rešavati samo na nivou crkvi, kanona i nadam se da će to biti u budućnosti samo još jače učvršćeno i da će te bratske neke veze biti samo produbljivane. A ta više decenijska asimilacija srpske zajednice ostavila dubok trag? Jeste, to nije samo više decenijska, dakle ta neka vrsta asimilacije potiče još od vremena osmanskih osvajanja i islamizacije. Tako da kako su se broj Srba smanjivao, što kroz čuvenu veliku seobu, u vreme Bečkog rata, pa sve do današnjih dana,
došla do toga da je broj Srba sveden na statističku grešku. Po posljednjem popisu nas je negde oko 22.000. Međutim, to ne treba da previše, dakle, utiče na to da se i država Srbije, opšte srpski narod brine i o svojim sunarodnicima koji su ovde i o srpskoj kulturnoj baštini. Da, asimilacija je zaista problematična jer mi nismo dugo godina imali, dakle, od osamostaljenja Makedonije, izlaska iz Jugoslovenske federacije, broj škola na srpskom jeziku. Dan danas mi imamo samo 3 seoske škole nastavu u redovnoj nastavi na srpskom jeziku, ni jednu u Skoplju, ni jednu recimo u Kumanovu, što je zaista jedan podatak koji je onako tužan i koji u dobroj meri utiče na asimilaciju. Smatramo da će zaista angažovanje koje je pojačano u zadnjih nekoliko godina države Srbije i prisustvo, i zaista smo do toga zaista zahvalni, među kojima i naravno Radio Beogradu, da se kroz to neko, bar pominjanje Srba u Severnoj Makedoniji, njihove lokalne kulturne baštine, posebnosti, folklora, dakle svega drugog, podstakne da se i među drugim srpskim sunarodnicima pojače interesovanje prema nama, prema vezama, prema sponama ka Severnoj Makedoniji, uopšte pre svega prema srpskom narodu, da se bar uspori taj proces asimilacije i da ne osjete potrebu da relativizuju to svoje srpsko poreklo i da se prosto bace u more asimilacije. Srpsku zajednicu u parlamentu Severne Makedonije Sobranju predstavljaju 2 poslanika. Ivan Stojiljković, predsjednik Demokratske partije Srba u Makedoniji, u koaliciji sa VMRO DPMNE. On je sada u opoziciji. I Miroslav Jovanović, predsjednik Srpske stranke u koaliciji sa vladajućim Socijalno-demokratskim savezom Makedonije. Ovi koji žive u Republici Severne Makedonije, znači je 1,3%, međutim to nije realan popis, jer naša saznanja znači Srpske stranke Makedonije i uopšte srpskih zajednica u Makedoniji su znači da ih najmanje ima duplo Srbi nego li što su sad izašli na popis. Tako da, znači, mi ovaj popis ne priznajemo. Mi smo to izjavili odmah posle popisa. Mnogo nas ima više nego 1,3%. Sad ako ovi Srbi koji su u makedonskim partijama, ima ih i tamo, da bi se uposlili, znači oni se izjašnjavaju kao Makedonci i tako se upošljavaju i na taj način se smanjuje broj Srba. Normalno ti isti takvi posle toga na popisu se prikazuju kao Makedonci. Kad pročitam da se izjasnio kao po nacionalnosti, znači kao Makedonac, pitam ga zašto, kaže pa majka mi je Makedonka, ja zbog toga sam se izjasnio kao Makedonac. Pa onda kažem promeni prezime na ski, pa onda se izjasni kao Makedonac, prezime ti kaže šta si. Ta prava, mnoga prava Srbi imaju na papiru. Nema ih u izvršnoj i sudskoj vlasti. Nema Srba na rukovodećim položajima u preduzećima. Je li to tako u praksi? Naša Srpska stranka u Makedoniji znači u koaliciji sa vladajućom partijom Socijaldemokratski savez Makedonije i ima jedan problem koji se vuče i dok je bila Demokratska partija Srba gde je poslanik Ivan Stojiljković, oni su sa VMRO DPMNE, oni su u opoziciji, međutim isti problem je bio i kod njih. Što se dogovoriš sa oni sa VMRO, mi sa SDSM, znači to se nikad ne ispuni. Zašto? Zašto se ne ispuni? Zbog toga što nekako sve prolongiraju, sad ćemo ovo, sad ćemo ono, sad ćemo da završimo i tako da ranije u Makedoniji su u dosta gradova u Makedoniji, znači u Kumanovu, pa i u Skoplju i još nekim gradovima, znači, gde ima znači, dosta veliki broj Srba, znači bili su na rukovodna mesta, znači Srbi, naročito u Kumanovu, da ne kažem, skoro u sve firme su bile Srbi direktori. Sad, politički, bilo koja stranka, znači bilo VMRO, bilo SDSM, uvek znači, pravi koaliciju, već ove zadnje 20 godine, tu je taj problem, znači uvek pravi koaliciju znači, sa najvećom albanskom partijom i oni na neki način podele
što kažemo mi, kolaž, znači te funkcije, počeo od ministri, zamjenici ministri, državni sekretari, direktori i tako dalje, i nama će da daju neko zamjeničko ministarsko mjesto jedno i 3 direktora. I Zajev što je bio kad je bio premijer, on je pričao ili jedno društvo za svih, jer jedno opštestvo za site, što kaže on. Međutim, polako mi Srbi imamo osjećaj da je ovdje binacionalna država, da ostali samo po nešto im se da kao ajde da figurišu tu, inače nije ono pravo što bi trebalo da bude, nije realno, da nemate predsjednika opštine, bar u najmanju ruku mi treba da imamo najmanje u 2 opštine predsjednika opštine. Međutim, sve se dogovaramo i na kraju kad treba da se podnese lista, a ti si potpisao koaliciju, ako podneseš, pošto si nezadovoljan od dogovoreno, on promeni mišljenje, znači koalicijni partner sa kojim pregovaramo, i posle, ako podneseš ti listu, onda pada i tvoja lista i naša lista, onda će da pobedi ovaj treći bez izbora, ovo ono, i tako, znači da oni imaju prava, međutim ta prava, znači još uvijek nisu onako kako treba, znači da se unaprede. Bilateralni odnosi, znači između Srbije i Makedonije su možda i sad i na jednom najvišem nivou i tolerancije i pomaganja, i Srbija je dosta pomaže Makedoniju i kad je bilo COVID i sa vakcinama i kasnije sa brašnom, sa žitom i tako dalje, znači sa prehrambenim proizvodima, tako da ima saradnja, ima poštovanja. Međutim, ja ono što sam izdeo malo pre, znači to sam izdeo za naši problemi koje mi imamo da bi se osjećali kao Srbi. A inače, odnosi su trenutno, znači, na najvišem nivou. Politička dešavanja u Severnoj Makedoniji dosta utiču na položaj srpske zajednice u toj zemlji, a ima ih na pretek. Oko 25% Albanaca, koliko ih trenutno ima u Makedoniji, kontroliše gotovo celokupnu državnu vlast. Nedavno se moglo čuti da će prvom prilikom tražiti i mesto premijera. I to je jedna situacija koja ne obećava mnogo, kaže Ivan Stojiljković, predsjednik Demokratske partije Srba u Makedoniji, i upozorava, ukoliko se nešto ne promeni u dogledno vreme, položaj Srba u Severnoj Makedoniji se neće razlikovati od položaja Srba na Kosovu i Metohiji. Kada ne možete da branite ovaj sopstveni kriminal, jednostavno pozovete se na nacionalizam. I kada nemate rezultate u niti jednom polju društvenog života u Makedoniji, a upravljate Makedonijom, znači vode se najuticajnije institucije u makedonskoj državi, tu pre svega mislim na Sobranje, na vladu Makedonije, imaju najjača i najuticajnije ministarstvo u vladi. To što su vas zapadnjaci doveli sa planina, obukli vam modela i stavili vas u fotelje, to ništa ne znači. Znači, posle 20 godina na to ne postoji, nego se ponovo pozivamo na ono što smo nekada bili. A bili smo teroristi, ruke su nam krvave do kolena i tako dalje i tako dalje. Tako da u tom smislu to je sve veoma evidentno. Znači ako Makedonci kao većinska zajednica ovde ili kao Makedonija koja je na neki način njihova država, osjećaju sebe ili vide sebe kao građane drugog reda u ovoj isto državi, šta da pričamo o pripadnicima srpske zajednice u Makedoniji. Ono što je bitno u ovom trenutku i što se na tom političkom polju događa jeste da će Demokratska partija Srba u Makedoniji, koju predstavljam, na narednim izborima uspeti da ima najverovatnije 2 poslanika u Skupštini Makedonije i da malo kvalitetnije učestvuje ili da malo bude bolje predstavljena u vladi Republike Makedonije, tako da otprilike to je neka novina u tom političkom delovanju i tom, ajde da kažem, političkom organizovanju Srba Makedonije. Nažalost, mi kao Srbi nismo uspostavili puno jedinstvo u sopstvenom delovanju. Mnogo nas je Srba po drugim partijama, po različitim partijama, po makedonskim partijama, svuda nas ima. Jednostavno, taj stepen jedinstva ovde nije postignut iz mnogo razloga. Jedan od razloga je dugogodišnja nebriga države, koja se u posljednje vreme otprilike popravlja na neki način, ali znate kako, tragovi ostaju i sporo se leče. Ono što je vezano za srpski nevladin sektor, on je dugo vremena skrajnut
kada je odnos makedonske države prema njemu u pitanju, jer je Makedonija od proklamovane multietničke i multikulturne države prerasta u pravnog monstruma, ono je u ovom trenutku jezička federacija, sa svim tendencijama da ako se stvari nastave da postane i politička federacija. Tako da u tom smislu ne treba previše očekivati, ali ono što nam je zadatak i ono što ne bi smeli nikako da pustimo, to je situacija da se ne smemo predati, da borba mora da produži. To je borba pre svega za opstanak srpskog naroda ovde na području Makedonije sa jedne strane, a sa druge strane i širenje tog prostora za saradnju među Srbima i Makedoncima iz prostog razloga što pored nezavidnog položaja Srba u Makedoniji moramo da budemo svesni da su Makedonci u nezavidnom položaju u sopstvenoj državi i da na neki način samo dobar i jak oslonac na Srbiji može na bilo koji način da bude od pomoći opstanku i makedonskog naroda i makedonske države na vetrometinama na kojima se trenutno nalaze skoro sve balkanske države, posebno ove naše države, Makedonija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i to je to. Stepen političkog uticaja Srba u Makedoniji je drastično smanjen, upravo zbog toga da bi moglo da se od multietničkog pređe na dvojezičnu priču i na dvonacionalnu priču. Mi smo 2016. godine napustajući vlast u kojoj smo imali adekvatan uticaj, poprilično veliki broj Srba uspeli da im rešimo problem ili da takozvanu odgovarajući i pravičnu zastupljenost u državnim institucijama podignemo na veći nivo od 1,4 na 1,8. Nažalost, u proteklih 8 godina, 7,5 godina, ta procentualna zastupljenost je ponovo pala na 1,2, 1,3, a bila 1,4. Tako da u tom smislu sve su to negativne tendencije koje ponovo valja vratiti na neke normalne tokove. Ono što ja očekujem u ovom trenutku punu mobilizaciju pre svega srpskog naroda u Makedoniji sa jedne strane, sa druge strane očekujem ono što i kao i mi radimo prema svim Srbima i prema Srbiji u regionu, iskazujući punu solidarnost kada imaju sopstvene probleme i kada imaju probleme koje treba da rešavaju. Očekujemo da nam to bude vraćeno ovaj put punom podrškom da uspemo u onome što smo zacrtali. Kada su odnosi između dva naroda, kada je prva situacija u pitanju, to je skoro besprekorno. Kada je druga situacija u pitanju, stvari ne stoje baš tako. Jer je to poprilično jednosmerna ulica. Srbija pokazuje najviše ili mnogo više razumijevanja za makedonske probleme i za makedonske prilike i obično Srbija vodi skoro sve inicijative vezane za dobrosusedske odnose, za dobre međudržavne odnose i sl. Niti jedna takva inicijativa ne postoji sa makedonske strane. Čak što više videli smo da je ministar spoljnih poslova Makedonije, koji je inače iz Demokratske unije za integraciju, to je albanska politička partija, problematizao otvoreni Balkan, govoreći da možda Makedonija treba da napusti otvoreni Balkan. I onda se ja otvoreno pitao njega, dobro, ok, ako budemo napustili kao Makedonija otvoreni Balkan, šta je alternativa? Hoćemo da budemo, da formiramo ono što je bila inicijativa jednog njihovog ideologa, to je da idemo na priču unije između Makedonije, Albanije i Kosova. Tako da u tom smislu Srbija vodi ovu priču, vodi je veoma kvalitetno i to što Srbija radi nailazi na veoma dobar prijem kod makedonskih građana, pred svega kod Makedonaca. Srpski kulturno-informativni centar Spona u Skoplju, pored ostalih, istrajan je u nameri da očuva srpski identitet, kulturu i tradiciju na prostoru Severne Makedonije. Koliko im to polazi za rukom, pitali smo direktora tog centra, a nekada šefa tamošnje uprave za razvoj i unapređenje obrazovanja na jezicima zajednica Milutina Stančića. Ali je to veoma teško zato što se suočavamo sa bolnom istinom i sa nekim institucionalnim nesporazumima na putu matica, autohtoni Srbi, obični Srbi, siromašni Srbi, građani drugog reda. Dakle, to je samo prikaz velike boli zato što terenski rad i prisustvo u svakom zaseoku susret sa običnim klisarom, učom, popom, učiteljem, akademikom koga nemamo, imamo pravo sliku u ogledalu za razliku od krivih ogledala koje imaju političke elite. I mi moramo da se suočimo sa činjenicom da naš narod zaista nestaje, da je to jedna svesna asimilacija, tiha, ubrzana, svesna i bolna. Međutim, to je
ozbiljno pitanje razmatranja ko su i šta Srbi. Da li je Srbin samo onaj koji ima prezime, koji ima poreklo, koji svesno zna da su mu dedovi i očevi bili Srbi, negdje identitetski zna da ima krsnu slavu, zna da nosi ime iz slavne srpske istorije nekog velikaša, ali identitetski on sebe ne povezuje. Svaki uspešniji intelektualac i uspešni čovek javnog života u Skoplju po defaultu mora da se izjašnjava kao Makedonac da bi uspeo i da bi bio etabliran i prihvaćen u ovom društvu. I on ako ima ime i prezime i još ako istakne svoje srpsko poreklo, on prosto ne može napredovati i oni su to shvatili. Zapravo shvatili su jer su videli da mi nemamo jak koncept institucija, dakle kulturnog centra, škole, ustanove, crkve, uporišta, pozorišnog života, za razliku recimo od turske zajednice koja nije u ovom većinskom bloku i zapravo tu vidimo jedno razdvajanje i utaban put da ta asimilacija bude toliko pogubna. U koliko škola se govori srpski jezik i uči se na srpskom? Dakle, u redovnom obrazovnom procesu u 3 osnovne škole se izvodi redovna nastava na srpskom jeziku, dakle Svetozar Marković Staronagoričane, braća Iba Tabanovce i Kiril i Metodije Kučevište, to je otprilike 150 učenika koji pohađa redovnu nastavu. U procesu izbornog modela jezik i kultura Srba koji je zaživao 2019. godine upravo u mom mandatu, taj proces i prošle godine je bilo 144 učenika, ne znam tačno podatak ove školske godine, ali to je jedan zanimljiv i prihvatljiv model da u sredinama gde žive Srbija ne postoji kada jedan nastavnik 2 puta nedeljno uspe da utka jedno saznanje i osnov toj našoj zajednici o nekim osnovama jezika i kulture. Da li je teško biti spona na svim nivoima? Mogu reći da jeste teško zato što smo nekako prevazišli sebe i onda kada se suočimo sa realnostima, onda dolazi otežnjenje, ali dolazi jedna frustracija koja se vidi u našim bolnim svakodnevnim saznanjima da mi ne možemo da ispratimo 5-6 frontova kojima smo započeli i ne možemo da se iz nijednog projekta izvučemo. Dakle, Spona je 2 decenije neformalni državni kulturni centar. Neskromno je što ja to govorim u svoje ime za svoju organizaciju, ali govorim delima, govorim suvim činjenicama. Dakle, jedini časopis na srpskom jeziku i informativni portal ravan agencijama, sijaset književnih radionica, poetskih večeri, turističkih promocija, humanitarni rad sa ozbiljnim pokazateljima, naučni skup, pozorišna predstava, nezavisna scena sa mladim glumcima u Skoplju. Dakle, mislim da smo i prevazišli svoje kapacitete i mogućnosti jedne obične organizacije koja funkcioniše maltene i kao diplomatsko predstavništvo. Ali se trudimo da, umnožavamo sebe, da se negde hrabrimo, bodrimo i da tražimo tu neku nit blagodati koja će nam dati snage da opstati na tom strašnom mestu u okolnostima među freskama sjajnog srednjeg veka srpske vlastele gde živimo, a da zapravo mnoge te stvari ne znamo i da se nekako tako treznimo i hrabrimo i vidimo i opstanemo u okolnostima u kojima bitišemo. U Severnoj Makedoniji srpski jezik polako nestaje iz upotrebe i to takođe zabrinjava, ali sve dok je đaka u osnovnoj školi Svetozar Marković u mestu Staronagoričane u blizini Kumanova ima nade. Mario Simonović. Veljko Veljković. Teodor Krstić. Pavel Jović. Petar Jović. Koji ste razred? Ja sam 5. Ja sam 5. Ja sam 5. Šta učite sve? Matematiku, srpski, prirodne nauke, likovno, fizičko, tehničko. I kakvi ste đaci, Lana? Dobri. Moja mama je od Kumanova, tata je od tu. Imaš brata, sestru? Imam brata i sestru. I svi učite srpski? Da. Kako vam ide? Dobro. Lepo govorite. Ja sam iz Makedonije, učim u Staronagoričanoj školu, Svetozar Marković. Živim u selu Tatarinovac. Mama je od Albanija, tata od Srbije. Imam brata i sestru. Jel u kući govorite srpski? Ne, pričamo više kumanovski. Direktorka škole Maja Marković je ponosna na svoje đake i na sve ono što oni rade kako bi sačuvali srpski jezik i pismo od zaborava. Ovo nam je ikona Sveti Save. Slavimo da kao nacionalni praznik, kao školska slava. Udžbenici su veliki problem kod nas, pošto imamo, da kažem, hronični nedostatak udžbenika. Problem je u tome što su udžbenici koji su odobreni u Makedoniji samo prevedeni na srpskom jeziku,
a zbog malog tiraža, najčešće je to izreka da zbog malog tiraža ne isplati im se da štampaju veliki broj udžbenika. To pričamo o vladi Makedonije. Jeste. Od vlade Republike Srbije dobijamo udžbenike, međutim, njih možemo da koristimo samo kao dodatne materijale, a ne kao udžbenik po kome ćemo raditi. Knjige, lektire koji su odobreni kod nas, ponudili su nam iz Srpske ambasade i ministar Selaković je bio kod nas u goste i dobili smo sve što smo potražili. Dolaze nam u gosti pisci, Spona nam je veliki prijatelj i pomagač, da kažemo, jer nam dovode pisci iz Srbije. Evo, aprilski cvrkuti su bili kao jedna manifestacija gde se nekoliko dana održavala ta poetska atmosfera u školi. Za decu je to bilo dobro, bili su radosni. Svetozar Marković je jedina škola u Makedoniji gde se na srpskom jeziku izvodi nastava od 1. do 9. razreda. Inače, u drugim školama ima srpski jezik kao izborni jezik, ima srpski jezik u nižim razredima u Tabanovcu, ima srpska paralelka u gimnaziji, ali ovde je nastava, celokupna nastava se izvodi na srpskom jeziku od 1. do 9. razreda. A koliko ima đaka ova škola? 87 ove godine, što je za nekih 10-ak manje od prošle godine, ili 15-ak manje od prošle 3-4. Znači, trend smanjenja učenika je i ovde kao i svuda. Trude se deca koliko mogu. Sad ako uzmemo u obzir da smo okruženi makedonskim jezikom, evo i ja pravim greške, često pričamo i makedonskim jezikom, govorimo na kumanovskom dijalektu, tako da se trudimo da u školi pričamo na srpskom jeziku koliko možemo. Sad smo nastavnici pre jednu nedelju imali obuku profesora sa Beogradskog filološkog fakulteta i mnogo im hvala za to. To je bila organizacija za Tabanovac škola, našu školu i gimnazija. Tako da nama je bitno da mi slušamo, pričamo na srpskom jeziku da bi mogli znanje preneti na naše učenike. Da, nedostatak je kadrova, jel? Kadar imamo, međutim kadar koji je završio u Makedoniji na makedonskom jeziku, tako da se mi svi priučavamo naknadno za nastavu na srpskom jeziku. Ali evo, ja sam njih mališane pitala malo čas da li govore srpski kod kuće, kažu ne. Pa jeste, oni su rođeni ovde, njihovi roditelji su rođeni ovde, znači škola je ostala na srpskom jeziku kako je i osnovana, međutim već nadvlađuje makedonski i oni kod kuće pričaju kumanovskim dijalektom. Sada imamo nekoliko familija koji su mešane, znači da je majka iz Srbije, pa evo imamo učenike koji jako dobro govore, znači bolje i od nas nastavnika mogu da kažem. Znači imaju onaj lepi akcenat i trude se. A šta je rešenje, direktorka? Kako srpski da opstane? Rešenja, znači mi ovde se trudimo da decu niz ove sve aktivnosti koje radimo predstavljaju našu školu sa njihovim radovima, komuniciraju na srpskom jeziku, da izvode svoje trudove na srpskom jeziku. Znači samo tako možemo nekako da podržimo srpski jezik. Inače, šta se kod kuće radi, mi to ne možemo da imamo uticaja mnogo. Srbi u Severnoj Makedoniji suočeni sa asimilacijom traže način da opstanu, sačuvaju korene, kulturu i jezik. Pogled ka matici očito nije dovoljan. Magazin na prvom. Magazin na prvom. Magazin na prvom.